Reka narimvuze ngo reka dusome mu gitabo c'umubwiriza igice cawo ca 7 turasoma umurongo wa 29. Igitabo c'umubwiriza igice ca 7 umurongo wa 29 haravuga ngo dore icyo nabonye gusa ni iki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye, ariko abantu bishakiye ibihimbano byinshi. Reka nsenge tuganireho gatoya kuri kino gice ku gika cawo ca mbere. Data mwiza, kubw'ubuntu bwawe rekubane natwe, uduhe gusobanukirwa, uduhe kumva, uduhe mwami, ariko na cyane cyane kubona ukuri kw'ijambo ryawe, tukunezerererwe kandi mwami tugushima. Bana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka mbasabe dufate kano gatabo dusome igika ca mbere, noneho tugerageze kugenda tukirebaho ingingo imwe ku yindi muri kino gika ca mbere. Ndasoma. Igika ca mbere kiravuga ngo nubwo Imana yaremye umuntu atunganye kandi ari umuziranenge, yanamuhaye itegeko ritunganye ryagombaga kumuzanira ubuzima iyo arikomeza, ndetse inamumenyesha ko azapfa naramuka aryishe. Nyamara umuntu ntiyatinze mu kuryubaha. Satani yakoresheje uburiganya bw'inzoka gushuka Eva, nawe aresha Adamu, nuko Adamu yica itegeko ry'Imana ku bushake bwe adahaswe, ari ryo tegeko bari bahawe ryo kutarya ku rubuto rubujijwe. Imana nayo mu bwenge n'umugambi wayo wera yemeye ko bacumura ku bw'icubahiro cyayo. Tugiye gutangira ino ngingo cyangwa naho kino gice cyo mu mahame cya 6 kivuga ku kugwa kwa muntu, icaha cye n'igihano byakurikiranye. Ino ngingo ngevuga importance yayo mbere yuko tujya kureba kino gika uburyo kimeze. Tuba mw'isi aho abantu badatahura ino ngingo. Eka no mw'itorero ushobora gusanga abantu badatahura uburemere bwacyo. Tutabasha gutahura iyi ngingo ntitubasha kumenya n'ingingo y'agakiza n'uburyo ari ubutunzi bukomeye. Abantu benshi muzumva muri kino gihe baharanira kuvuga kino kintu: umuntu ni mwiza, umuntu ni umwana mwiza. Ariko Imana nidufasha muri ino ngingo cyangwa muri kino gice, bize birangire tubonye ko Imana ariyo nziza, yo yatabaye umuntu mubi. Reka uno munsi dutangira ingingo yo kugwa kwa muntu. Hari ikintu ku isi gihari kiri common. Hari ukutayitahura kubera ukutayemera bwa mbere, kubera kudatahura uburyo umuntu yitandukanije n'Imana. Ino ngingo ni byiza izagerageza kutwereka. Nkuko nari mbabwiye, natwe ubwacu dukwiye kuyumvana uburemere bungana nk'uko ingana. Kuko hano niho tubonera mbere na mbere impamvu yo gushima Imana kubera umugambi wayo w'agakiza. Ku bwa Kristo no kubwitange bwe, ku bwa mwuka n'imbaraga ze z'agakiza. Kuko tubasha kubitahura tukabona ingene umuntu yapfuye nk'uko tubivuga, uzabona uburyo ingingo y'agakiza nayo iza kuremera, kuko ntuza kwitahura nk'umuntu ukagera ahantu ubona ko wakijijwe, uraza kubona ko bitavuye kuri wewe. Biza kongera kuza gushira uburemere ku buryo Imana ari ikiza umuntu, kuko umuntu ubwe we yitandukanije n'Imana. Iyi ngingo izagerageza kubyagura mu buryo butandukanye, kuko umuntu agerageje kuvuga in summary ibyivugaho,
iravuga the setting and the event of sin, cyangwa naho uburyo icaha caje mu isi n'igihe icaha caje mu isi. Biravuga ibyo bita representative sin, uburyo ku bwa Adamu na Eva twese twacitse abanyabyaha. Iraza kuvuga ingaruka z'icyaha. Tuzagenda tubona uburyo ingaruka z'icyaha harimo ugupfa kwa muntu n'impamvu naho byaturutse, ariko ku ngingo ya nyuma ariyo tuzarangirizaho ku gika ca 5 aho indwelling sin cyangwa naho remaining sin, icyaha tugifite. So ino ngingo irakomeye. Abantu benshi muri kino gihe bagira ngo umuntu ni mwiza, umuntu ngo ni umwana mwiza, ahubwo ububi bw'umuntu baza kubudefanda bavuga ngo ni sosiyete imuhindura. Icyo kintu sinzi ko mwe mumaze kucyumva. Uzacumba cyane iyo umuntu ari ku debate bavuga ubwiza bw'umuntu, burya shango yakuze ari umwana mwiza, gusa nyene sosiyete yakuriyemo kabisa ne yamuhinduje. Umuntu areba akana kavutse, ababyeyi ngira ntibaza kubyemera, ariko umuntu areba umwana yavutse akavuga ngo mbega kamarayika. Ariko nk'uko umuvandimwe Vodi abazi iyo Samo niwe yavuze gute, ngo ni inzoka zambaye pampe. Nubwo ari kubivuga muri ubwo buryo, abari kuvuga kuri iyi ngingo nyine, ndiringira Imana yuko nyuma y'ino ngingo ya kino gice Mwami azakomeza kutwumvisha ububi bwacu bw'abavandimwe bacu, noneho bidutere gusenga twinginga ngo Imana idukize nabibakize. Rero natinze ndashaka ko tureba muri kino gika ca mbere. Uno munsi duhereye ku gika ca mbere, ariko ikibazo tukibaza ni iki: igika ca mbere kiri kuvuga iki nyamukuru? Ni igiki mu gika ca mbere tubonamwo ari ibintu dukwiye kubona nk'inginga aba banditsi no muri Bibiliya ubwayo birishaka ko twumva kuri iyi ngingo y'uko umuntu yaguye, umuntu yakoze icyaha nuko yahanywe? Ugerageje gusoma mu ncamake muri kino gika tubonamwo ingingo zigera kuri 6, tubonamwo ibintu bigera muri 6, tubona n'ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira buri gihe. Icya mbere turabona umuntu imbere y'icyaha uko yari ameze. Musome turebe mu gika cya mbere ngo nubwo Imana yaremye umuntu atunganye kandi ari umuziranenge. So imbere y'uko umuntu akora icyaha yari atunganye kandi yari umuziranenge. Icya kabiri muri kino gika tubonamwo ni itegeko umuntu yahawe n'ingaruka zo kuryumvira no kutaryumvira, kuko haravuga ngo yanamuhaye itegeko ritunganye ryagombaga kumuzanira ubuzima iyo arikomeze, ndetse inamumenyesha ko azapfa naramuka aryishe. So turabona itegeko n'ingaruka zaryo. Icya gatatu tubona muri kino gika ni igihe umuntu ataryumviye. Murana baravuga ngo nyamara umuntu ntiyatinze mu kuryubaha. Icya kane ni uburyo umuntu yakoze icyaha. Ese icyaha kugira ngo kize ku muntu kigere ku muntu byagenze gute? Turabona no mu bavuga ngo Satani yakoresheje uburiganya bw'inzoka gushuka Eva nawe arisha Adamu, nuko Adamu yica itegeko ry'Imana ku bushake bwe adahaswe. Tukabona ikintu cya gatanu tubonamo ni icyaha umuntu yakoze, ariryo tegeko bari bahawe ryo kutajya ku rubuto rubujijwe. Noneho ingingo ya nyuma tubonamwo ni ubugabe bw'Imana kuri kino cyaha, cyangwa naho the sovereignty of God over sin, kuko twabyize mu ngingo iheruka ya providence, uburyo Imana iri na hejuru, providence yayo igaragarira no mu cyaha mu bwenge bwayo. Rero ibyo nibyo tugiye kuganiraho gato mu minota mike dufite. Ndifuza ko tugenda kurebera hamwe zino ngingo ko ari 6. Ubwa mbere ndayimvuze ngo tubonamwo ikintu cyuko umuntu
uburyo yari ameze mbere y'icaha. Nubwo tugiye kwiga kugwa kwa muntu, abanditsi bano mahame mu byo bifuje ko dukomeza kwibuka ni uko umuntu atahoze yaraguye. Umuntu ntabwo yahoze ari umunyabyaha, ahubwo batubwira uburyo umuntu yari atunganye. Icyanditswe twatangiriyeho umubwiriza 7:29, Salomo nawe arongera akabitwibutsa ngo dore icyo nabonye ngo ni uko Imana yaremye umuntu atunganye, ngo ariko ngo abantu bishakira inzira nyinshi. So iyo bavuze gutungana, mbere na mbere dukwiye kudefinisiyo yo gutungana uko ariko. Uko gutungana nahoze ndeba amakomentries amwe bakavuga kuri ino ngingo ngo gutungana si kuvuga ko Adamu na Eva bari bateye neza physically. Ntabwo ari kuvuga gutungana muri Bibiliya bari kuvuga hariya, ntabwo ari 6 feet tall, size of a model. Oya, ntabwo ari kuvuga kunanuka k'umuganga ngo Adamu ngo yari umuganga akomeye cyane. Ntabwo ari ibyo bari kuvuga. Ugutungana bari kuvuga ni aho tubibonera no mu bindi byanditswe, no muri kino cyanditswe ugiye kwisoma mu Cyongereza baravuga ngo man was created upright, yaratunganye. Ugutungana bisobanura ko imbere y'Imana bano bantu barabera n'abaziranenge. Mu yandi magambo bari innocent imbere y'Imana, nta cyaha bagirizwa, bari batunganye. Aho tunayibonera muri Bibiliya n'uburyo babana n'Imana. Uburyo babana n'Imana badashiriweho iteka bigaragaza n'uburyo bari batunganye, nk'uko bivuga muri ino ngingo muri kino gika ngo bari batunganye kandi ari abaziranenge. Ayo magambo birakoreshejwe ari ugutungana kuvuga nyene yuko in your mind atacu wagirizwa, ariko nanone iyo bavuze abaziranenge ni ndakeka ari ryo jambo bari gukoresha bari gusobanura ikintu cyo kuba innocent, cyo kutagira ikintu na kimwe uri kubazwa. Bano bantu iyo twumvise ngo bari batunganye, twanze kumva ko Adamu na Eva uburyo baremwe, ntabwo baremwe bazira ibyaha, ntabwo bakiremwa bahise bazira ibyaha. Bari batunganye imbere y'Imana bera. Bino bintu niko ari byiza kongera kubyemphasizing, nigira ngo tunumve n'ikibanza Adamu na Eva bikuyemo ariko banakuyemo isi yose. Yari ikibanza cy'uko bari batunganiye Imana atakibabaza nk'aho bakoze nk'ari icyaha. Nka bya bindi ngo nta kindi ngushaka hatari urukundo. Nyine nta kindi kintu Imana yababaza, nta n'icyaha na kimwe baziraga, nta n'icyasha na kimwe bari bafite, bari batunganye. Ibyo akaba ariyo mpamvu bari babanye n'Imana atakibazo bafite. Ubwa mbere ugerageje no kubirebera muri ino ngingo uburyo yanditse, nahoze ntekereza ikintu, akadukoresha logique y'amagambo asanzwe. Niba hari ukugwa, ubwo hari uguhagarara. Reka dukoreshe iyo analogy. Niba umuntu yaraguye, hari ahantu yaguye ava. Kugwa si ijambo gusa dukoresha, ni ryo kugaragaza yuko umuntu hari n'ahantu yavuye. Icyo kibanza yavuyemo ni ikihe rero? Icyo kibanza yavuyemo ni ukuba ari umuziranenge mu maso y'Imana no muri conscience ye, no mu mutima we, no mu mutimanama we. Nta cyaha yari afite. Hari igihe mu by'ukuri umuntu atacyaha yazira, imbere y'Imana yari atunganye, bihagaze kuri we. Kano kantu tukanotinga, uku kwera uyu muntu yari afite kwari guhagaze kuri we, kuko byari bihagaze kuri we kumvira itegeko yahawe. Mbese ubu niko bimeze? Ntabwo ari uko biri. Icya kabiri ni itegeko umuntu yahawe. Murebe mu gika cya mbere, muri kino gika nyine baravuga ngo
yanamuhaye itegeko ritunganye ryagombaga kumuzanira ubuzima iyo arikomeza, ndetse inamumenyesha ko azapfa naramuka aryisha. So aba banditsi nabo ikindi kintu badufasha kubona ijambo ry'Imana rivuga ni iri tegeko umuntu yahawe, uburyo ryari ritunganye. So ubushize twiga kuri creation twarize kuri iyi ngingo cyane, uburyo icyo bisobanura kuba hari itegeko hagati y'umuntu n'Imana. Ariko reka twongere turebe, umuntu ntiyaratunganye gusa mu maso y'Imana, ahubwo yari afite n'itegeko rimugenga. Rero reka nibutse ingingo y'uburyo itegeko rigaragaza isano abantu baba bafitanye n'aho riba rihagaze. Iryo sano aho riba rihagaze, itegeko ryari ryoroshe. Mugerageje kureba, mureke kuba abakarismatike mu mutwe no gutekereza ikindi itegeko riroroshe. Ngibiriye ibiti bibiri, urye kuri kiriya ntuzogifate, nugifate uzapfa. Byoroshe, ni itegeko ryoroshe. Kandi igihano hamwe n'igihembo byari bigaragara neza cyane. Kutakirya ni kubaho igihe cyose atacyasha, kukirya ni gupfa, ni kuba utumviye Imana. Impamvu ndi kuvuga ko itegeko ryoroshe, hari ikintu natekerejeho nashaka kumera nk'uwongera jye ubwanjye gutekereza, ariko namwe dutekereza. Muze murebe tendency dufite iyo wishe itegeko. Iyo wishe itegeko, hari uburyo mu mutima wawe utangira kumva ngo hari abisobanuro ufite. Murabona twabikuye kuri Adamu na Eva, kuko bose niko bari yaracumuye ati wa mugore wa. Itegeko rirasanzwe rivuga ngo warenze kuri rya tegeko, nta kindi kintu ukeneye kumenya. Sinkeneye kumenya event wari urimo, sinkeneye kumva intege nke wari ufite, sinkeneye kumva uburyo byari byakugoye. Riroroshe. Kugendera mu mihanda yo mu Rwanda ni kugenda kuri 60 utarenze. Urengeje 65, kuko hari igihe bakorera kuri 61, urenzeho gato 65, polisi kagufata ati wakoze amakosa. Urumva afande buriya hari ukuntu nyene bigoye. Itegeko riroroshe, riratunganye, rivuga ngo nturenze 60. Na Adamu na Eva icyo bakwiye kumva mbere na mbere nuko itegeko ntiriza guha room, ntiriza guha umwanya wo gushaka kwisobanura. Adamu urabizi, jewe nakubwiye ngo nturye kuri kijya giti, icyo kirahagije. Wakiriyeho yego cyangwa oya? Yego. Ariko urumva nyene wa mugore kabisa yambwiye utugambo turyoshye. Adamu, ikibazo kiroroshe, warenze kuri rya tegeko naguha. Kuko iryo tegeko niryo riza kuhuza abo bantu babiri. Utekereze no mu akazi wagakoze. Urumva ubushuhe bwo muri Kigali bwa kino gihe bwatumye nyene nanirwa cyane vuba. Ikibazo ni wakoze ibyo wagakwiye gukora? Oya. So niba ari oya, reka turege ikwiriye. Rero mu mategeko nandikishije, mu itegeko ryanditse, biroroshe kubona icyo umuntu akwiriye nyuma yo kurenga ku itegeko. Yego. Niki? Ni ukupfa. So itegeko Adamu yari afite ryari ryumvikana, ntabwo harimo room yo gushaka gutekereza. Impamvu ndi kwivuga bino bintu byose nuko niyo uri kubwira umuntu ibya Ray Comfort akunda guhura n'iki kibazo. Arabwira umuntu ngo reka tunyure muri mategeko 10. Biri simple, biroroshye. Hari ubwo umaze gusambana, hari umuntu atarabikora se? Ikibazo
nuko iyo dushatse kugerageza kujya gusobanura ibintu byinshi twibaza ko ari byo biza kudutsindishiriza cyangwa kudukuraho icyasha, ntituba turi gutekereza ku kibazo umuntu yatubajije. Bino bintu muze mubigerageze mure mu buzima bwanyu. Hari umuntu nzi buri gihe iyo umubwiye ikosa yakoze buri gihe haca ashaka kwisobanura. Kambaye nk'urugero rusanzwe, uramubaza ati kino kintu wagikoze, ariko nari nabonye hari ubundi buryo bwiza bwo gukora. So itegeko buriya, reka ntange urugero rusanzwe rundi. Mu gisirikare niho byoroshe. Mu gisirikare buriya niba ari ikintu cya mbere ukwiye kwiga uri mu gisirikare ni ukudatekereza. As simple as that. Kubera iki? Iyo umujenerali akubwiye ati, cyangwa umushefu wa batayo uri muri batayo akakubwira ngo twagiye hariya, ati rero urumva afande, nabonye mwebwe mutamenyereye iby'urugamba cyane, ni turagiye. Uko niko amategeko y'Imana yoroshe. Umuntu wese rero adatahura uburyo umuntu yaguye, nuko atatahura uburyo itegeko ryoroshe kumva, ariko n'itegeko uburyo ryoroshe gutahura. Itegeko Adamu yarenze ryari ryoroshe nko kuvuga ngo ndakora iki sinkora iki, apana ngo ndakora iki ndebe uburyo nirinda. Oya, itegeko ryari ritunganye, kandi ingaruka zayo byari uko umuntu aza bwa mbere gutsindishirizwa naryo iteka ryose, kuko baravuga ngo igihe cyose yari kuzayoborwa n'iryo tegeko. Ukutaryumvira byari byoroshye nko kumva ati nutaryumvira ugupfa ko uzapfa. Ariko hari n'ikindi kintu cya gatatu tugiye kureba, kindi cy'ingingo, igihe umuntu ataryumviye. Rero reka mbabwire ikintu gisekeje. Murabona aha baravuga, muri ino ngingo baravuga ngo nyamara umuntu ntiyatinza mu kuryubaha. Dukwiye kuganira gato kuri kano kantu, kuko hari ibintu numvise ntarinzi. Baravuga nari ndi kumva ngo mu bashishozi, mu bantu bakoze nyene ibintu by'iyobokamana bari gushaka ntabwo ari kuri igihe impamvu gikonta cyane ko abantu bakimenya. Abantu bigeze kugira ikibazo cyo kwibaza ryari Adamu yari afite imyaka ingahe acumura, kuko bavuze ngo ntiyatinze bashatse kuvuga ngo, hari abavuga ngo ujya munsi nyene aremwa ngo nibwo yakoze icyaha. Buriya munsi Imana imushira muri Edeni ngo niwe munsi yacumuye. Bibiliya ntabwo itanga rero igisubizo. Na hano bavuze ngo ntiyatinze, ntabwo baduhaye igihe cyo kugira ngo tubare. Ariko icyiza ni uko umuntu ashobora kubitekereza akoresheje iyindi mirongo ya Bibiliya. Hari uburyo bubiri dukwiye kumva ikintu ngo ntiyatinze. Sinza kubabwira je ibyo mbona, ariko byose birashobora gukoreshwa. Icya mbere, ntiyatinze bishobora kuba bivuga igihe nyine. Umuntu ntashobora kumenya igihe neza, ariko Bibiliya ivuga ko Seti yavutse Adamu afite imyaka 130. Ubwo icoroshe guhita ubwira umuntu nuko Adamu yacumuye mbere yuko akwiza imyaka 130. Rero ntabwo ari 129, ni mbere yuko yuzuza imyaka 130, kuko Seti yavutse barakoze icyaha. Hari n'ikindi kintu bishobora gufasha gutekereza igihe, ariko ntushobora kumenya itariki n'imyaka. Nuko Seti yavutse, Kayini na Abeli bari barakuze cyane. Ubwo rero duhita tugenda muri speculation. Icya kabiri, bishobora kuba bivuga kandi mu buryo bwa kimuntu, ko umuntu byamworoheye kutumvira Imana. Impamvu uburyo bwa kabiri nabwo bushobora gufasha gutahura kino kintu ngo ntiyatinze. Mu mvugo ya kimuntu hari igihe uba uri kuvuga nk'ikintu ugakoresha igihe ushaka kugaragaza uburyo umuntu yaguhemukiye. Ni imvugo muzahora mwumva kenshi bavuga ngo ntiwihanganye ngo wihangane basi, ntiwihanganye
ngo urwane basi. Icyo umuntu aba ashatse kuvuga ni ntabwo aba ari kuguha ngo hari igihe yari expectinga ko wamuhemukira, cyangwa Imana ntabwo bavuze ngo ntiyatinze, nk'aho wagira ngo Imana hari date d'expiration yari yaramuhaye ry'itegeko, expiration date, umunsi itegeko rizavira, ntabwo yigeze yimuha. Ahubwo ntiyatinze ni nko kuvuga ngo umuntu ntabwo yabashije kurwana no kurwanirira kumvira, ahubwo byamworoheye cyane kurenga kuri rya tegeko ry'Imana. So uburyo bwose bushobora gukoreshwa. Iki gihe impamvu ya mbere nako ubwo buryo bwa mbere, iki gihe umuntu ashobora kuzana speculations nyinshi gusa. Yari afite imyaka 30, hari n'abaza akabati burya yari afite imyaka 12, ariko Adamu tuzi ko yaremwe akuze. So kugira ngo rero uzufe kugira ibintu by'igihe yari byo kunyuzaho gucya, ariko byose bishobora gutekerezwa umuntu agiye gutekereza iby'igihe. Ariko hari n'uburyo bwo wabitekereza mu kuvuga uburyo umuntu mu yandi magambo kumvira Imana byamworohera. Reka mbivuge gutyo. Ingingo ya 4, point ya 4, cyangwa nta ikintu cya 4 kiri muri kino gice, ni uburyo umuntu yakoze icyaha. So hari event imwe n'icyaha cyagenze, ariko harimo akantu kamwe cy'ingenzi dukwiye kumva kaza kuvuga irya nyuma. Baravuga ngo Satani yakoresheje uburiganya bw'inzoka gushuka Eva, nawe aresha Adamu, nuko Adamu yica itegeko ry'Imana ku bushake bwe adahaswe. Rero hari ikintu cya mbere dukwiye kubona amahame yacu anatweretse. Amahame atwereka ko iyi nkuru yo mu itangiriro atari impimbano. Murabizi ko hari abantu benshi barwanya Bibiliya bashaka kuvuga ati ngo buriya muremera ko ibyanditswe mu itangiriro byabayeho. Imwe mu mpamvu bakoresha bagerageza kubirwanya ngo nuko byanditswe n'umuntu atabibonye. Ngo Mose niwe yanditse kino gitabo. None Mose yabimenye gute? Ni Imana yimuhaye. Ubwa mbere dukwiye kumva nanone yuko n'amahame yacu yongeye gukonfirma yuko inkuru ari y'ukuri. N'uburyo bayandika bavuga setting, niba bari kuvuga Mose ntiyari ashaka kugaragaza mu by'ukuri ngo bagaragaza ngo urumva Satani byarabaye. Satani yakoresheje uburiganya ashuka Eva nawe yosha umugabo we, aresha umugabo we. So ikindi turabona mu by'ukuri, turabona ko umugabo yashutswe n'umugore we. Feminist badahaguruka. Ariko Bibiliya ubwayo ugiye mu Korinto ba mbere igice cya 11 baravuga yuko icyaha cyatewe n'ubusatani, nk'uko baba Satani the event Satani araresheje arariganyije ashuka Eva ajya gushuka umugabo we. Ariko umugore nawe yakidefana nk'uko tubibona n'ubundi mu byanditswe ati nashutswe na Satani. Ariko ikintu nyamukuru buriya kiri hano dukwiye kubona kuri ino ngingo, uretse ko isi turimo no munsi isigaye ishaka ko turwanya ibyanditswe, itwereka ngo turarenganya umugore, hari ikintu kiremereye cyane kurusha ibindi byose, kurusha ko umugore yosheje umugabo we, cyangwa ko Satani yashutse Eva. Niki? Ni ino ngingo ivuga ngo nuko Adamu yica itegeko ry'Imana ku bushake bwe adahaswe. Ku bushake bwe adahaswe. Nahoze ndi gutekereza kuri kino kintu. Ndeba of course event iragaragaza uko ibintu byagenze. Kandi biroroshe ko umuntu ari imbere y'umucamanza yakoresha uburyo ibintu byagenze kugira ngo yitsindishirize. Ariko biranagaragaza uburyo itegeko Imana yari yarihaye directly Adamu.
Actually hari na commentaire ndi kuyisomamwo bivuga ngo muze murebe ngo iri tegeko Adamu yari hawe ngo Eva ataraza. Ariko si icyo cyonyine kiri nyamukuru. Ikindi nuko nubwo wavuga uburyo bwose wohejwe n'abandi ngo ufite ubushake muri wewe bwo kurenga kuri iryo tegeko. Ntago Bibiliya ishaka ko dukoresha cyangwa iratubwiye ibyabaye n'ibyo, ariko ntago dukwiye guhita tubibonamo uburyo bwo kwitsindishiza cyangwa ngo Adamu nawe nk'uko byagenze imbere y'Imana ngo ni wa mugore wampa, ariko Imana ngo urakoze, ngo Eva wakoze iki, ngo Satani kuvuga. Ariko bose bahawe umuvumo wabo bakwiriye. Ni kubera iki? Bavandimwe, dukwiye kumva kino kintu. Itegeko ntago rireba abantu bazengurutse we bose uko bitekereza. Itegeko ni wewe, ryahawe wewe. Ese mu by'ukuri urumva ko warenze? Mwibuke cya kintu twavuze kuri ya point ya kabiri. Itegeko rirasanzwe, riroroshe, ntago rigoye gutahura. Ni wabikoze cyangwa ni wabikoze. Adamu ntago yari guhagarara imbere y'Imana ngo Imana imutsindishirize kuko yavuze ngo umugore we ni mwiza cyane, ntago yari kumuhakanira ikintu na kimwe. Uriya bavandimwe, dukomeze twibuka n'abantu bose ino ngingo ubwa mbere bayumvisha, twumve kino kintu. N'abazajya ikuzimu bazagenda bavuga gutyo. Abazajya ikuzimu bose bazagenda bavuga ati ni papa wanshutse, ni wa mwana wo muri quartier, wa wundi bavuga. Abantu bazagenda bagerageza uburyo bwose bwo kwitsindishiriza bavuga, ariko itegeko rirasanzwe, warirenze. Uno munsi ribe ije kumfata nk'ubu nari mu bantu ntasanzwe nyurumogi, ndi mu bantu banyurumogi, nkarunywa rimwe gusa igahita imfata. Simita mvuga ati buriya nari umwigisha wo muri CRBC, sinzi ibintu byambayeho. Baravuga ngo itegeko rirasanzwe, wafashe ku rumogi, ngaho rero ngo tugende. Uburyo umuntu yakoze icyaha byoroshe kubona kuko byavuye mu bushake bwe. Muri kino gihe biroroshe, namwe ndabizi ko bitubaho twese, ko wagiriza uwundi. Twabikuye kuri ba sogokuruza bacu, ariko Bibiliya na bano banditsi bongeye kubitwereka yuko icyaha n'ubundi gituruka mu mutima n'ubushake bwacu. Nk'uko nari nabikomojeho, nk'uko nari nabivuze, itegeko ntago ari kuryitsindirisha cyangwa naho kuri kugerageza kurwanya ugaragaza ibindi byaguteye kutumvira. Nahise nibuka Zaburi ya 51. Murebe imvugo ya Dawidi, Zaburi 51, imvugo ya Dawidi. Reka nsome kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 6. Haravuga ngo, Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. Nk'uko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze cyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka nuvuga, kandi uboneke ko uboneye nuca urubanza. Ni kangahe Dawidi yagaragaje yuko icyaha ari icye mu mirongo yose. Dawidi, mwibuke inkuru ya Dawidi. Dawidi koko yari yashatse icyaha, tutekereze bwa kimuntu, sibyo? Umwami ashatse kuruhuka, yizamukiye hejuru aho yituriye. Umwami agiye kureba ingene izuba rirasa neza,
amaso yakubise umukobwa w'abandi. Ese mu by'ukuri Dawidi yavuye aho yari yicaye avuga ngo ngiye gusambanya Batsheba? Mugerageze kubyiyumvira, ugerageje kubitekereza bwa kimuntu. Oya, yaragiye kwiruhukira, kuko natekereje ko agiye kuruhuka kuri balko, ushatse kwicara akayaga ukagukubite nyene. Yari mu ntambara, ubwenge butari ku murongo. Akubita amaso umukobwa aravuga ati, ubwo nyene ngo icango gifata umutima we, watangira gupanga uburyo bwose bakwiye kubona ujya mukobwa. Imana ije kumukonfronta ntigeze avuga ati, Imana nawe urandenganya pe, jewe ukora iki umukobwa w'abandi wamushize hariya? Mubyibuke niko Adamu abwira Imana, kubera iki wampaye umugore nawe kubera iki waremye inzoka? Dawidi ntigeze agira umutima wo kuvuga ngo kubera iki kwanza dushe yabari y'abantu iri hariya hejuru ahantu nshobora kubona. Ntago aricyo kintu yaravuze, man icyaha ni icyanjye, nagucumuyeho jewe ubwanjye, nagucumuyeho jewe, nije nakoze ibizira mu maso yawe, jewe narenze ku byo wantegetse, jewe Dawidi nije nakoze icyaha. Y'abavandimwe, dukwiye kumva yuko ntabwo umuntu yabasha kwitsindishiriza kuvuga ibintu byabaye. Na Bibiliya muri Yakobo arabivuga ngo icyaha kimera gute? Umuntu ashukwa no kwifuza icyaha kikaza, icyaha yamara gukora kimubyarira urupfu. Rero ino ngingo yo kuvuga ngo yakoze Adamu yishe rya tegeko ku bushake bwe adahaswe, dukwiye kubyumva kugira ngo twumve ntabwo ari event, ntabwo ari igihe cyashize Adamu mu cyaha ngo abone kugwa. Adamu ku bw'icyaha cye yacumuye ku Mana, arenga ku iteka Imana yamuhaye. Icya gatanu, ngo icyaha umuntu yakoze. Rero nahoze numva umuntu yigishije kuri ino ngingo, numva avuze ko mu nzobere mu by'iyobokamana, bamwe muri bapana bose, bamwe muri bo bavuga ko icyaha cya Adamu ari uko yaryamanye n'umugore we. Icyo kintu cyantunguye no kumva ko cyabaye, ariko nahise ngerageza kubihuza. Hari aba theologian ba kera bigeze gufata ingingo nyene yo aho bita sinibuka neza izina, ariko bakoresha ikintu cya asceticism cyo kwibabaza, bavuga ko ikintu, urumva habaye kura ya mbere ya hedonism mu gihe cya mbere, aho umuntu yishimisha uko yumvise ikintu cyose ashaka yaraciye. Noneho nyuma yaho haza abandi nabo bavuga ko gukiranukira Imana no kwerera Imana ari kwima ikintu cyose umubiri ushaka. Bahita banagaragaza yuko ukuryamana k'umugabo n'umugore ari icyaha. Ariho ntekereza ko hashobora kuba haravuye ingingo ati, nimurebe na Adamu na Eva bahowe icyaha cy'uko baryamanye, ariko Eva yari umugore wa Adamu. Rero mubanditse kano gatabo n'ano mahame batumenyesha ikintu abantu bakoze, cyangwa Adamu icyaha yakoze icyo ari cyo. Abantu haranditse ngo ari ryo tegeko bari bahawe ryo kutarya ku rubuto rubujijwe. Biri clear, icyaha bakoze ni kurya urubuto Imana yabujije. Rero ikintu kirasekeje, kuko abantu baragira ngo mu by'ukuri Imana yahoye Adamu na Eva imbuto. Ariko ikintu dukwiye kumva iyo bijanye n'itegeko, ntabwo ari itegeko pose ryo kureba ngo nibiki byanditsemo, ni kure wabikubwiye, niwe ahita aremereza iryo tegeko. Buriya ni nayo mpamvu buriya perezida n'abo bakorana muri guverinoma bari muri pozisiyo iremereye, kuko iyo bashizeho itegeko ntago uza kuza kubabwira ngo iri tegeko ryewe ntabwo ndi kuryumva neza, urarikora uko bigenze kose. Noneho ureke abana b'abantu, urebe Imana yaremye ijuru n'isi, iyo uvuze ngo ikintu ntugikore, icyo kintu kutagikora nibyo bikubyarira kubaho. Ukutagikora nibyo ukukirengaho nibyo bikuviramo icyaha. Nako itegeko niryo riza kuremereza imbuto.
igisanzwe mu maso y'abantu gihinduka icyaha kuko Imana yakibujije. So icyaha rero Adamu na Eva bakoze kiroroshe, ni kutumvira Imana bakarya ku rubuto Imana yababujije. Noneho ingingo ya gatandatu cyangwa icya nyuma muri za ngingo twari twavuze zigaragara muri kino gika, n'ubugabe bw'Imana muri kino cyaha, cyangwa now the sovereignty of God. Nubwo biri uko Adamu na Eva bakaba barakoze icyaha, Imana ntabwo yatunguwe, nko kuvuga ko byayicitse, ahubwo Imana ifite ubwenge ku buryo ikomeza kuba ibifite mu kiganza byose. Nabizi hari ikintu kigora abantu gutahura, ni kumva nko mu gice cya gatanu, mu gika cya kane, mu gice cya gatanu cy'isohozamigambi ry'Imana, twabonye uburyo isohozamigambi ry'Imana riba no mu cyaha cya muntu. Ntabwo bivuze ko Imana ariyo yoheje Adamu na Eva gukora icyaha. Ni nko kuvuga ko Imana umugambi wayo utigeze uba frustrated cyangwa utigeze ugira ikibazo ngo kwera icyaha cya muntu. Kuva isi itararemwa, umugambi w'Imana uko uri ni kuri kandi ni kuzahoraho. Ni uko izarema umuntu agakora icyaha, umuntu akabona gucungurwa binyuze muri Kristo, agahabwa gukiranuka kutahagaze kuri we, agahabwa gukiranuka guhagaze ku wundi umuruta kuba uwera n'umuziranenge, kandi watigera akora icyaha kuko ari Imana, ari we Kristo. Rero nanone hano barongera bagakoresha amagambo avuga ngo Imana nayo mu bwenge, bongera gukoresha kino kintu cy'uko Imana ari umunyabwenge. Ntabwo biba bishatse kuvuga ko Imana yagiye mu ishuri cyangwa yize, ahubwo bari kuvuga ngo mu bwenge bwayo, muri wisdom yayo, mu bwenge bwayo, ibyo byose ntabwo byayitunguye, ahubwo byose bikoresha kugira ngo igere ku mugambi nyamukuru yari yarapanze kuva iteka ryose, kuva isi itararema. Ntabwo Imana rero yatunguwe na kino cyaha cya Adamu na Eva, kuko umugambi wayo wahozeho ari uko nari mbivuze, kuzacungura umuntu binyuze mu mwana wayo. So kuri ino ngingo, icyo kintu dukwiye kucumva cyane, yuko Imana ntabwo yarengewe n'icyaha cya muntu, ahubwo Imana mu bugabe bwayo iba hejuru, kuko byose byaremwe byose biba munsi yayo, kandi niba biri munsi yayo byose irabikoresha kugira ngo ishikane umugambi wayo. Imana nayo mu bwenge n'umugambi wayo yemeye ko bacumura ku bw'icubahiro cyayo. Bihita bigaragaza yuko ikintu cyose kiba ku isi mu buryo umuntu adashobora gusobanura nka A, B, C, D, Imana bino bintu ibikora mu icubahiro cyayo. Bino bintu Imana impamvu ibireka ngo bibe, nuko bihuye n'umugambi wayo wo kwihesha icubahiro binyuze mu byaremwe byayo. Ntabwo ari nk'uko wagira ngo Imana irabuze none ishaka ko abantu bacumura ngo yice icubahiro. Oya, ntabwo ari cyo. Imana abashatse kutwereka uburyo Imana dukwiye kwama tuyibona nk'iri hejuru y'ibindi byose, apana nk'iri subjected cyangwa iri munsi yo kuyoborwa, cyangwa naho iri kuyoborwa n'ikindi kintu cyose. Bavandimwe, reka ndangiza mbabwire kino kintu. Kino gika kimeze nk'aho kitwugururiye iyi ngingo tugiye kwiga, cyangwa kino gice tugiye kwiga. Dukwiye kubyumva. Yego, twumvise uburyo icyaha cyageze ku isi n'uko umuntu yaguye, uko tubibona, kandi tuzabibona no mu bindi bika, uko tuzabikomeza. Ariko uko utekereza kuri iyi ngingo ukubona ukugwa kwa muntu, tuzabireba the consequences of sin nko mu gika cya kabiri. Imana idufashije tukabyumva mu buryo ijambo ryayo ribivuga. Niba ukijijwe, bizarangira ushimye Imana.
ko habaho ikintu bita agakiza. Kuko mbabwije ukuri, mbatera n'amatsiko, umuntu yarapfuye ku buryo adashobora guhitamwo Imana uretse Imana uwo yazuye kubw'ubushobozi bwa Mwuka Wera, akamwereka Kristo nk'igitambo ku musaraba, akizera agahabwa ubugingo buhoraho binyuze mu kwizera. Uwo muntu ari muri Kristo ntago akwiye kugira ubwoba nk'uko umuntu ari gutahura bino atarizera. Kuko umuntu yizeye araza kubona ingene Adamu sogokuruza we yamukuye mu kibanza wakita kari ciza, ahita areba Kristo ikibanza amushiramo avuga ati ndakabona nizeye Kristo, sinkashake gukurikira Adamu. Bizadufasha kubona uburyo ingingo y'agakiza iryoha. Ariko reka mbabwire n'ikindi kintu, ibika turimwo ugerageje kubitekerezaho bireba, dukwiye kubihuza n'ingingo ya nyamukuru iri muri Bibiliya. Byose biza kutuganisha ku gakiza, byose bigamije kutwereka agakiza, byose bigamishije kutwereka uburyo Kristo, nk'uko indirimbo y'abavandimwe ivuga, aruta Adamu, aruta Mose, aruta abatambyi, aruta n'ibitambo. Bitume mu by'ukuri aya mahano wayagezeho ukareba ingene ashushanywa agaragara mu ijambo, bagupointinga mu ijambo ry'Imana, bizatuma wumva wishimiye agakiza kandi ubuzima bwawe bube shaped cyangwa naho bwubakwe kuri ako gakiza. Rero reka nce intege umuntu wiringiye gutsindishirizwa n'imirimo. Imirimo nituma upfa, ikikwicisha sico catuma kigukiza. Ikigukiza ni kimwe, nuko umaze gutahura uburyo wapfuye muri Adamu, wakiringira Imana ukabona ingene wamuzima muri Kristo, kandi ibyo byiteka. Kasenge. Data, mu izina rya Yesu, ndagushimiye cyane kubw'ino ngingo tugiye kwiga kandi uduhaye kwigaho mu gika cya mbere. Mwami, ndakeka amagambo yanjye atabasha gusobanura neza ukuri kwawe nk'uko biri, ariko niringiye ko Mwuka wawe Mwami, niringiye ko Mwuka Wera ari buze mu mitima ya buri muntu wese yumvise ano magambo yanjye makene, ngo bashe Mwami kwimfasayizinga kuri ino ngingo y'uburyo tuhapfuye, ngo Mwami biduce intege zo kwitsindishiriza, ahubwo Mwami bitwereke uburyo atari ubuntu bwawe bwonyene budukiza bukaducungura. Tugowe kuko uwiringira wese gukizwa n'icishishije umuntu ari we Adamu, uwo muntu Mwami ari mu gahinda. Ariko Mwami, uwiringiye kuzabona agakiza kawe gatangwa no kwizera umwana wa Yesu Kristo gusa, uwo Mwami ni umunyamahirwe muri ino si. Kuko Mwami, ibyiringiro afite si iby'ubusa Mwami, ahubwo ibyiringiro bye byubakiye ku rutare, urutare rutanyeganyezwa. Data, dutahuza, twumvishe kandi uduhe kumenya kubw'icubahiro cyawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.